Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo somfanyana weneminyaka eyi14 ubudala 14 ubudala ogama lakhe uGotso Muhlumi. Kube ukuba ke uGotso wedlula emhlabeni ngalamaviki ke edlule lapho ke kube ukuba ke wathenga amazimba ke kwesinye sezitolo lesike esiphethwe yilaba ke bokufika kulelizwe laseNingizimu Afrika. Ngemuva kwalokho kube sekukhiqiza amagwebu kwase kuba ukwedlula kwakhe emhlabeni. Lokhu ke kushaqiseka abantu abaningi kanjalo nanomndeni ushaqekile ngasilesi simo. Ngikhuluma nawe nje kusihlwa namuhla noma nje umphakathi ukwazile ukuthi uzokweseka umndeni ukwazi ukubamba ke inkonzo yesikhumbuzo nokuzokalisa ke izikhalo zabo mayelana ke nalesi simo ke sesehlile nokweseka nje umndeni. Ake sikhulumisane ke nobaba umfana asichazele kabanzi ngalolu daba. Ntate Thobela, arithome ka uri condolences to you le family ya hao. Ne re kopa hore ntate a kgone ho introduce mo setjhabeng. Lebitso ke seneme ke Mohlomi. Mokoena wa Nkopane. Ka lebitso ke Pule Godfrey. Ho dula ke dula hona mo Thembisa mo ebile ke tswaletswe hona mo Thembisa mo. Re a bona hore ne o na le memorial service ke ya mang and ho etsaetseng hantle ka ngwana. Ntate ke a motla ho bua ka taba memorial service. Ke nnete memorial service e ne le ona memorial service e le memorial service wa ngwana wa ka o leng Gotso Mohlomi o ebang e lore ka tsatsi la bobedi le fitileng le re tswang ho lona. Ho ile wa etsahala hore ba mfounele around 3 o'clock ba re ba lore ka Seshabo ko Pick n Pay. So ka be ke ba lokolla ke re ba tsamaye ba lore ka Seshabo Pick n Pay. So ausi wa hae ka re o nana ho nona le tjhelete e ne e wele mofatse. Ausi wa ha re wa enka o Gotso ba re ke yena wa o topa 1 rand eo. Then ba tsamaya ba Pick n Pay ba le ba bararo e le Gotso le ausi wa hae Sophie le Pule wa Lasbon. Then ha ba le tseleng ba tsamaya ba fihla siteng ya Kings Palace hona le shopo ya makula mono. So Gotso a ba a seleka ho ba babedi. O monyane o moshebile a reka mazimba a ranta a ba wa bitsa ka mabitso ha ke wa tsebe ka re ke ba khalmela everyday hore ntho tse tje le ska di reka eng mara ka re kotsi ke kotsi a se fihlile ha e botse ebile ha e laele. Ho ile wa etsahala hore ngwana ka reka mazimba ao a waje ha sa ngwa ba le mathata ba ya Thembi ba reka Seshabo. Ha ba khutla ba kena ka tlung Gotso be motho e bang le hore o a vomita. Ha vomita mola a phete futhi a vomite again ka nakonyana sa ntse na ra vomitile o jwetsa ausi wa or hae a re tsweng ro re ka spice re tla khutla. Ha ba tswa ba re ba lo re ka spice ha ba fihla shopong Gotso ba neng o thoma wa tlhatsa futhi o vomita again. Ha sa vomita again o botsa ausi wa o re ke a thuthumela. So mo ke le mo teng ke a thuthumela ha ke tsebe hore ho etsalang ha ke sana matla. Founela papa. Nna ne ke le tseleng ya ho ya meeting ke tseba hore ba lo re ka Seshabo ba tlo fihla ko ntlong ba etse ntho tlamehile hore ba etse. Tona ha ke le tseleng ya ka ya ho meeting Phomolong. Meeting o ne re ya ho yona ne re ya meeting wa case e re le mo hodimana re batho ba ko ntle ba tsamaye. So we are going there to plan ka batho ba ko ntle ka hore maponesa a rona a ba emella a ema le bona hobane ba nka tjhelete ho bona. So ka nnete ke re ha ke fihlile site ya Sangweni phone elle ha illa phone then ke re ha ke tshwara ke Sophia phone. Sophia tshwara papa phela Gotso o re yena mala hae a bohloko ene wa thuthumela
ha sa kgona ha fella ke matla ke re mo ho yena ka hore ke na le first aid box ke re ho na le dipilisi tsa mala tse like ha o na le diarrhea o na le mala a seyang ke re no pilisi tsela tsa diarrhea kapa tsa seisang mala ena nka 1 mo tsona o mo fe then a kgone ho ba right. Okay, a time phone a bue le Kgotso a re ko ntlong. Kgotso a hana a re ha ke a hloleha ha ke na matla hore nka ko ntlong. Kgotso e be le hore ke motho e bang le hore o wela hona mo banne ba le teng mo o wela fatshe. Then o ha mfounela Sophie ha mfounela o mfounela sa a mfounela ka video. Ha ke re ke a mo sheba mo videong o tswa makwebo ka mo molomong. Then ha ke sa kgona hore ke laolehe ke theoa koloi e ne e tsamaya ke theoe koloi mola ka pela mola se ke palama koloi e nngwe ke foste ke time phone ke ra ke le tseleng a phone 40 ke re ke atla ha ke sa batla ho bona hore ho etsahala eng ke founele mokgotsi ya ka ke re ke kopa re kopane plekeng e so ngwana ha right ka nnete ha re fihla mola ke thotse ngwana ka a sa hlola a bua e leng tenge then mothako o kene le nna ha a hlaya o tsamaisitse le nna kena le nna then a ba bula monyako then ka be ke kena ke lata ngwana ke mme ke mo pepa ka mokokotlong ke mo kenya koloing ke mme ha mo a bui ha reng wa mmona ka mokgwa ntsena a pitika ka teng hore o utlwa bohloko. So ke busy hore just fela hore koloi e fihle clinic-ing ya Sangweni ke busy ke re Kgotso ngwana ka ha buile nna ha reng ngwana ka hore ke bona hore o nka re throat nyeke ho na le ntho e buleileng ka hare ho yena. Then re ha re fihla clinic-ing ya Sangweni re fihlile around ko Sangweni ka bo 25 past 5 ha qala e re boma 26 ngwana ka a kgaowe ba re a re lekile re hlolehile ke re ha ke ya ke le mona ke thotse ngwana ka a re isitse ke bona re ha ke sa lena ha ke sa ha ona ntho e nka e buang ha ona ntho e nka e reng. Amaphoyisa nikwazile ukwabikela nanokuthi le shop le nikhuluma ngayo isimo sayo iya operate yona kunjani nikhulumile nabaphathi bayo? Ntho e bohloko ko hore o ile hwa ba doctor ile ya ba mpitsetsa ka thoko ka dula le doctor tjhore phela ha so le so ho hlolehile re tlo bitsa maponesa nna ke le doctor ke tlo ngola report e bang e lore ke ile ka tsamaisana le Kgotso ka a fihlela a gawa mo a gawang teng then ho ya pele ke maphodisa tlamehile hore a nke di mo further step hore ngwana ba kgone mo nka ba mise moshari wa government. Then I wait until maphodisa a fihla or maphodisa honestly a delayed ka hore ana founetse ke clinic eo ho tileng wa bona ke be ke botse doctor ke re a problem ke eng na leng ka nako e telele a re no ro a founetse maponesa we still waiting for the police ke re ana o nka ntumella ke founele nna ke founele maponesa na a ra no problem nka na wa founela then ke founele station commander sa mo Thembisa police station Mr Nkuna a ke founela Mr Nkuna ke mmela seemo Mr Nkuna a re okay o ho kae ke mmotsa hore ke clinic-ing ya Sangweni. Mr Nkuna a re no for now ha se case ya rona ke case ya Sangweni. Then a founela station commander sa Sangweni sa South yeah sa South ha founela station commander sa South then ba lokolle vene ka pela ha e fihla ba bona ba mputsisa hore o dula kae ke re ha ke hlalosa ba re wena o wa North o tlamehile o thusa ke maponesa a North. So far ba khone ho thusa at least re bone hore una le investigation e tswelang pele bonyane ba ile ba khona hore ba fihle ba nthuse ka nako eo ba nke statement ba re ho nka statement ba yemela the investigator IO. Okay. Then IO e fihlile around boma 11 ha ba fihla ba nka ba lo nka bana ba butsisa hore ba rekile kae mazimba ao then le nka khona ho a supa ba dumela bana re no ra tseba shopo
le wa supa mazimba teng re nka wa supa ba tloile ba ya le bana ba tsamaya le nna shopong yona eo bosiu ka bo 11 then le Pakistan le nkile nako ho bula le tshwara mo le tloela mo mara ka baka la force ya maponesa ba qetetse se ba bula then ngwana a wa supa re ke mazimba a ba a mmontsha re ke mofuta ofe wa mazimba ba nkile dizimba tse hlano tse fapaneng a ke re ke di flavor so nna bonneteng ha ke wa tsebe mazimba a di 1 rand ao so kusho ukuthi kahle kahle case le di investigation di tswela pele case e santsene e le matsong a IO ka hore bonneteng IO maobane e mpitsitse I think gore IO ha impitsa maobane e tlo mpitsetsa concerning case ya ngwana ka hore ho etsahetseng ka hore ha ke lata ngwana ka labohlano ko government moshara ba re butse gore case e tshwere ke IO hore re tsebe gore ngwana o jelwe keng ho etsahalang e report re tlo e thola from the IO a reng IO then IO mfounetse a ba mfounela ke mmotsa re ke atla ha ke fihla police station IO ha sa bua ka taba tsa case ya ngwana o mpotsa hore hobaneng re kwadisa Makula why re ya ko morao re nka tšhelete ya Makula ke re ba nkile bokae o re ba nkile 5,000 ke re nna ke kena kae ke re mara ke nna ke bua le IO ke re really nna ke shwetse ke ngwana wena o tlo bitsa nna o tlo nsekisa ka taba ya hore why re kwadisa Makula ere ke dule hot 6 ke dula hot 5 so tšhelete e tsena jwang tšhelete e tsena mo tabeng ya hore o nka re Makula ho na le batho ba na ba engage le bona then ba ba tshepisa hore a mana e file re le nka bua le community ra bula re tla lefa bokana le wena o tsebe taba nna I don't say le extortion o sa itsebe e bile taba tse dintšha ho nna then I start to ask IO hantle wena o eme kae o eme le Makula or o eme le ma South Africa what's happening actually then IO never hore a mpotse mohlahlandlela all right ha bona hore I start to be rude to him then o thoma hore no postmortem re ya saemetse December di lo checkwa di tlo re ha di fetsa ho checkwa then ke tla go botsa ke re no there is something e ke batlang ho understand wena hantle kapa station sona se actually le ema le ma South Africa kapa le ema le ma foreigner na a re ka re no wa tseba re keng save it for yourself even the results tse wena o reng o batla mpha tsona o dinke o lo di fa Makula ka he le khona ho accuse rona the South African le palla ko accuse Makula then a bona hore ke kwatile a ska hlola a mfa the space ka be ke tloha mahlong a IO later around 8 o'clock o mfounetse then ka be ke mkopa ra ska hlola bua le nna whatever a batlang ho etsa ha tswele pele a etse ho ya ka molao ka procedure ya state nna a ska involve ka hore I know hore le hankang involve ngwana ka will never come back o robetse ngwana ka robetse very painful you understand so siyazwelana nani baba mhlambe ke ukuyivala ungathini ukubonga nje labe ninabo abanakwazi ukuzoneseka uma ngabe nikwazi ukuthi niduduzeke njengomndeni baba wami unfortunately to this much and much I've been blessed ukuthola abaholi abakhona kungiseka abaholi abanginike full support not isupport yokungabaza abaholi abakuthi mababeka indaba bayibeka injalo so I'm very happy ngabaholi bami I'm very happy with everything even nalelo suku lo mntwana kumbe ukuthi ayobekwa endaweni yakhe yokugcina maybe I'll be peaceful behalf of my community the way he's been supported me. Thank you.
Udaba ke lolu oluqhubekayo njengalokhu nathi sithembisa online uzwa mayekhuluma ubaba umfana ukuba kusenekhala ezingavalekile ikakhulukazi nanokuthi ke kufanele ke ulibofuzo lugcine ke lumatanisiwe kubonakala ukuthi ngabe kwenzakalani kulesi simo. Udaba ke nathi solulandela namaphoyisa. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaDzanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe asisipho Figlen ebambisene noBanelo Brazo Sondlo ekhona usihlengweni lapha endaweni ke yaseKopanong.